Veliki BGD Fun Fest Promo Party u Rumi. 14. avgust, sportski tereni na Bregu. Spektakl kakav još niste doživjeli. 7000 litara pene, specijalni scenski, audio i video efekti, vrhunski performansi, BGD Fun Fest Promo Party Roma. Nastupaju The Beat Shakers, Jelly for the Babies, Live, Osaka Vibe i Filip Fisher. Specijalni performans D-Monk featuring Ivana Krunic. Događaj koji se ne propušta. 14. avgust, Ruma. Podrška opština Ruma. Medijski sponzor Sremska televizija.